Samaria tangoro kusera kirobo. Retare manyakane to moncho koro kusera onkeo. Asengoro ngoro ekenyoro kyabo gecho. Oisanga wani. Antate kwa ndinga mono na bwate shida. Era onderi ya corona na ale iko na arwarite ngarora mono corona ngabere 2 weeks as oxygen kwenye ekrona arwarite oxygen no mwana already nera ni garwarite nera aringa asinye gitari ya getembe ni china ringe chene to corona tons ekagere fie yu gatigare nyinge mono lakini ekrona umwana eta akanyore pimaina yasaga ncha karangirwa se skuru ya Kisii University agosomero bwarimu nkasinyone kingo kora kibasiri chiro skuru na umwana anyoreri bagari yari okogenda se university ekero nasinywa nganyora nga nanyoreri bagari gokwana no mweshimo wa arama kuruna kuru akabo monto muya akabate simiyane nkamweresa bakongo bwane bonse omweri agantama gochase principal ya Nyekuru Secondary High School na babeta gontegerere principal kamurikere message unango kwa neiga omwesimi woyu ni gantumerete experience ya tigarete 45,000 chiribwe merongene na itsano nachinga kanerete nakorete clearance boni mbwateri bagari giya ryo kuyiro mwana one Kisii University egeragende gukora masomo aje bontete kwari bageri goteba ngambia muno mweshimiwa asamanya wangoreire abenga kiri nareto kurira koroko nene lakini asenjiyo mogoko kegera nana korra musacha gonkonya bunuriga nyasaka bomutangani akagukuna naye nyasaka gukuna okankonya igontete kwaniri ngabeshimi wabons bari bategererete abana barasenga nigo barabange mono bachandegete kona chinche go nare goshugurika buno muiburi mbaro batabwate abaiburi pi bachandegete asenga kamuranche bari bategererete ryogeri konya abana bagende iskegere bachigwe gokonya matukari muto bachigwe konya musacha onega asirete kare 2015 agantigero mwana yabigairi kare class 5 noyo kabere okurukubwasi agatigara kare class 2 noyo ndio okuruku an agatigara kare pro unit igo musacha onetayo. Jina naitwa Abigail Gachemba Nyamweno. Nilisoma katika shule ya upili Nyekuru. Nilipata alama ya B chanya. Namshukuru mheshimiwa Alama kwa kunisaidia kwa sababu nilipata research slip yangu kwa maana karo ilikosa mamangu kwa sababu alikuwa hospitalini. Naomba watu waweze kumunga mkono Mheshimiwa Samuel Arama ili apate kiti kila ambacho anaunganiwa katika kaunti ya Nyamira. Pia naomba waheshimiwa wengine wakati ambao wanaona wanafunzi wanasumbuka huku na kule, wanafunzi wengine hawana wazazi kama mimi niko na mzazi mmoja, hawezi kuwasaidia ili wanafunzi hao waje kusaidia wengine. Asante.